Стой, кидай, давай. Video penyerangan dari pasukan Rusia ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Di Donbas, sekelompok tentara Rusia melancarkan serangannya pada posisi pasukan lawan. Terlibat aksi baku tembak dengan militan Ukraina. Rentetan tembakan tak henti-hentinya mengguncang posisi pasukan Zelensky. Namun tidak hanya tembakan, para tentara Rusia juga sesekali melemparkan sebuah bom sambil berteriak kata-kata cacian untuk pasukan Ukraina. Setelah melancarkan aksinya, para pasukan Rusia bergegas bersembunyi di dalam parit, menghindari kemungkinan serangan balasan dari pasukan Ukraina. Лови, братуха, конечно! Дай дальше, дальше. Стой, кидай, давай. Перники, блядь! Сейчас нефть нахуй полетит, блядь! Когда есть? Нет, нефть есть. Давай! Красавчик, блядь! Блядь. Вот тут, вот и ебать. Зайдите туда! Куда? Зайдите глубже, блядь! Так, сука. Твари ебаные. Группа, блядь, она группа ебанут. Мимо! Там что, есть кто? Ой, боюсь! Туда, конечно, я с ней хуй. Вперед, конечно! Ну, куда там 2 штуки лежат, я не смотрел. Давай тогда мне его. Блин. Там какие? Ползать, сука, минометчик ебаный за... А что, наши работают, не? Наши, я с них хуй работаю. Заря, помахай рукой. Сидят нахуй, ждут. Бля, я 300. Давай, у начала лесопосадку клади, Колян. Пошли вдвоем. Да. Ща. Сколько момент? Вон туда клади. Пуля, бери автомат, ты справа, я слева. Так, надо выйти. Прикрывай, пуля, прикрывай его. Я снимаю. Давай, иди, прикрывай. Пулемет, давай, вот сюда выставляем, вон туда поебашь, по лесопосадке ебашь. Стой, да я свой автомат возьму. Готовься вон туда, вон ебашить по краям. Давай, пацаны, за Россию, за дедов, за Донбасс! Бомба, порвем всех нахуй! Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281.